jala ka juni naka India naka perthai berakoi kumba ke lantik kisna moplan halor kalawan tan perkadam kumia ko supply kum ya kana pakshila India ya kana kum kata ka free plus state village dakawa petenenti kumungau mene baka sengsamla ai kan ship ikanti nang ne shikma banwara ka jinhika ban pisu thoi brio bahagi jaka khawai dawai to ke prangkam da kipela habang isha ne kiar plastic ko ai nima chikam bangin sai ban barsai ban klinik to kipela hanre kamora apa ya ka jimantoy ha saudam saukun ne kamare ka juli telesi kelabon ki bentar mangkren te hapun be saboi pakakam naman hapun de posin pol te la kren kam jong te ai bakine ki jing slop hagin isni kelong jeng ajumut ki jumuntoy ya pi ki habaret malaysia ki no hikai ro bakino hikai ro ki perung ya kaben siam hakikat kibari kijungi ngaru made no hikai banga hikai kisop jadi popuan poskol banga kerma hakikat environment hapo class 6 kadang kentien kabong plant form the fast energy level telana pala kita kentien subhas riwan ko kat environment kijungi bakuno kini kijunthum kilang kapua kijungklan yani boro Batai nak ada, kita kamu punya tusa yang jauh juga banyak. Nama kita kisir, berkibar, kijauh kijauh kibar, kabur, jasa yang jasni, karung kijauh, ni ba, niyo yang energi. Telada, kamar yang perlu kau kau basuba, niyo yang kemen kabak kira. Tekumta, lembah kini kesini, asobanam yang ship yang selaga, baru ini pada langit. Genong lang kawin kentien say no to plastic sebab dibuatlah no to plastic no to plastic datang ni kentien iba kentien sesien mai bela ki hakoren ki noikai lomi ki sama bagi doktor betul lang ni atau ai bakal ni kalau kasni kabahasa dikema hakisna muplan Haga jela ke jongi borokowai kuleshwa